Mentalitet donositelja odluka u vladi je bio sljedeći. Znači, oni su oduševljeni objašnjavali kako su uspjeli neku garažu u Šibeniku ugurati u MPO zato što su nazvali multimodalnim prometnim čvorištem. Kad vam student uđe u kabinet, u velikom broju slučajeva nakon prve rečenice ga znate šta mu je u indeksu. Ali ne postoji ništa opipljivo. Baš sam razgovarao neki dan s kolegama, svi su razvili tu intuiciju. I onda užasno je ružan osjećaj kad dođete u neko odgovorno mjesto i neki nositelj ekonomske politike ostavi na vas taj dojam. Ali vi možete, sad ću reći kolokvijalno, zdrobiti 5, 6, 7 milijardi eura na način da betonirate sve livade u Hrvatskoj i šume i da radite biciklističke staze po Velebitu, po kukuruzištu, gdje god, i da radite dole 3 sloja šljunka i tako. Ili možete kreirati ekonomski sadržaj da im ljudi ne odu iz zemlje. To je izbor. To je svjestan izbor. Da jednostavno cijeloj industriji zamijenite kompletan strojni pogon. Imat ćete dva efekta. Prestaće zagađivanje, će sve biti A++, potrošnja energije. Ogromno će porast produktivnost, oslobodit će se višak zaposlenih koji je potreban u ostatku ekonomije, ali prevladala su multimodalna prometna čvorišta i biciklističke staze kroz kukuruzište.